بەڕێزان لایەنە پەیوەنددار و فەرمیەکانی هەرێمی کوردستان بەڕێزان ڕایگشتی ئاگدارن ڕۆژی شەمەی ڕابردوو نوێنەرایەتی پارتی دیموکراتی گەلان هەدەپا لە شاری هەولێر لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەیان بە هەبوونی فشاری زۆرا زۆر بۆ سەریان هەروە بۆ سەر ئەندامان و لایەنگرانیان لە هەولێر کردووە. لەو چارچێوە ئێمە وەک ئەرکێکی نەتەوەی و ئەخلاقی بۆ پێی لە ئێستادا هەدەپا گەورەترین پارتی باکووری کوردستان و تورکیا کە خەبات لە پێناو مافەکانی گەلی کورد دەکات لە تورکیا بۆیە ئێمە سەرجەم ئەو فشار و ڕێککارانە بۆ سەر نوێنەراتی وەرەوە بۆ سەر کوردانی باکوور ڕەت دەکەینەوە. هەروە لێرە داوا دەکەین دامەزراوە ئەمنی و ڕسمیەکانی هەرێم پێداچوونەوە بە شێوازی مامەڵەیان لەگەڵ ئەو نوێنەراتێ بکەن. بڕاستی وەک پارتیەکی کورد وەک نوێنەرەتیە لە هەدەپە لەسەر خاکی کوردستانی داخواست خواستەکێمە نەوا بوو لەسەر ڕاگەهاندن ji raya giştî raya cîhanê re alozî û muşkileyê nava Kurda de em vî şêwazî bînin ziman bez mixabin kî bi dehan caran hevdîtinê me li gel hikûmetê herem li gel serokê herem li gel wezaretê navxwe li gel eleqetê Partî Demokratîk Kurdistan çêbû bez mixabin kî çareserî ji bo van rewş û wezê îro gelê me ji Bakurê Kurdistanê derbasî ser xakê xwe xakê pîrûz xakê başûrê Kurdistanê bûyî ne çareserkirin ji bo êdî em neçar bûn matabê me ê bersivê telefonê me bide em bikarin rû bi rû êdî hev bibînin nema ji bo wê bangê me dîsa dubare ji bo rêveberiyê heremê taybetê heremê Partî Demokratîk Kurdistan ne bangê me ne ji bo asayişê heremê ferman ancak em karibînin talîmat çi bê asayiş bêguman yê karê xwe bike şûlê xwe bike binanê însanê me tehdît dikin ji bo êviya tiştek ne ehlaqiye tiştek ne wijdaniye tiştek ne qanûniye dîsa dibare ez bêjim rêz îhtiramê me hemberî qanûnê herêmê Kurdistanê heye bez divê rêzê îhtiram hemberî gelê me hemberî mafê mirovatiyê însanetî jê hebe